Ja sam Glišo Vidović, da ponovim, predsjednik sindikata Srpske policije. Pozdravio bih gospodina Vučića i radni tim koji se bori protiv korupcije. Naš sindikat daje punu podršku vašem nastojanju i postavio bih vam pitanje koje se tiče zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zaposlene brine situacija koja se nalazi sad u ministarstvu, a to da smo bez direktora. Interesuje nas postavljenje direktora i da dva najveća grada u Srbiji nemaju načelnika, to je Novi Sad i Niš. Pa da li se radi šta po tom pitanju? Hvala. Zahvaljujem se, a to je pre svega pitanje za ministra unutrašnjih poslova, ali mislim da je posebno situacija u Nišu nepodnošljiva i plašim se da se iza toga kriju stvari koje nismo smeli da dopustimo u prethodnih nekoliko godina i da je jedan novi narkoklan iznikao u prethodnih nekoliko godina. O imenima tih ljudi i braće i svih ostalih ne bih govorio u ovom trenutku, ali to je sve opasnije i sve teža situacija u Nišu po tom pitanju i svi pre nas i svi mi danas nosimo odgovornost za to stanje i pre svega mislim da je teško u Nišu i da to moramo brzo i podhitno da menjamo. Hvala.